okurugera habakazaba barakumanya cyo barakubabinjira ngo kandi babaremise no kusharura ibihingwa byabo bwanyuma yo kutamusente nyingi itaka tuyenturhinga kumara myaka mushanje tuko sitake ninga munana ntemba mpikaho inashireho akaro umuruka ngirango agambira polisi ngo mugambire cyo mukazi mwamwetera muraragire kuzara atakaje kiyabo Polisi ajya ngo twakwetera kwirwizobere ugambye babakazi bona abayoni bahinjire batagaka kuhinga twabemereza mu itakitwe nkakaso ntikase nsiri yituza mpubwe bitakuri atembaza kufuhira atembaza kukurasa ko kubabira muhinga mu cyara bakaza mbakabihiga nanga bakabisisha bakagenda ntona mazamate ntimbare barayisha atunumye atunwaye bembire atati no humoro ambareba abakazabana bagirangwe indagano yibakozere na district ubwire bwabo tubukahwireyo nahabwe cyo bebuza habwe ncabebembezi babehindukine ona naka RC3 kugara iguru tabatuyamba ona shitwe obutu ateroko mbakama bakatuha chamane RCC yakatwirukanzya gombore katurebe tyo tukabure cyo kurya tukabaraho kutora tukasiba tweshere kintu jangu menda kutwata tukoreke twino kushasha kuhango kushanga emisirito itwinjira mu bagifuhira takujumanya na kanso na meya atakwasana kutugambira cyo kugendo mbisho omomba birebebe mbiro kwatatenda yo kuhingo mu itakere bariyoni bababinga mu buhine byatugambire naba kanso na kanso na town karaka mwe nito nkaba hinja batenda ninjira itakere ntwenda tumanye yo kansene izira nkahi twemerezo mu itakomwe mustakagaruka kurukoresa mbwenu ntwetombwita itwe tukore kinkabantu twaganira na mukuru w'entebe ya katano abwa district ya Shema ahanshongeji kandi ibintu byatugambira ni bahingamu kandi kubabira ni bahinga benda kubihamu niona gambira tawukraka ariko abantu bihe mu bibo zabo because omukazi uri yisha akahinga linga kananka nekintu kitayikire nayo kubanwenda kukoze sita kedyo at least no murekana hamwe byeyi mukuru w'entebe ya kashatu habwa shuku bawazibizira nagira ngo wahirwe tenda tarashoborire kurunja bakazaba kati bakizaga no mu office nze kuri association zezo ya shuku bakwizire mbagambira kandi bitegereza akandi umuntu kurwanira abantu kandi kwena ngo abantu bahinje kananka yawe to kumanyuta nanka nayingo mu itakariya ningiwe no manyatenda ni manyatenda wenka ni manyaturi no wapangisita kakongabo koramo no mutinyi no kumanya abakazabo gwati bariyoni betebe kandi so kutambuze bigere okutwara ubutashashanuka bwo wa RDC kama otwere Gashoka Sheikh Abdul Latif